فكيني كبراني جو فكيني قدام رسول ربي صلى الله عليه وسلم رسول ربي إيجا إرجمو مالان دنيا ترى يوجين كنمي في الراجل كبير يورو تقول لي جتولي جنداما الرفض يورو يوم مقولنا فرسان جام نماو هنجو وقامي أبجراتن وقا ديدمي صديق إيجا رسول الله وقا أخطر رسول الله هنگا دنيا تنرى ديمني ربي تعالى وكنا بني في الريبة موجود تورا ما يجوا بربادي بكا برنوداتي يرو برنودا لالو جبريل الراسل رومتي بر والنمان جبريل في ديفي إنسان همبرني هنجو إيجا برتاني بود غرو حواسا يوخانوف دغرسو كيستيس حنگا ربي إسانيف مجيسي دغرس ديبئي أكا عبات أكا بنشا بيتو كوت أكا برسيسات ونوما إسان يهود جندي إنجر بوتو من بوتو جواب سے خارداف جالال ربي بربادو في وان أمنكم أكتشو كابو هند كينو رت نية تاني سوچاتوران أسمرتين جواب إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. تكبير.
ሁሌ የምንራመዳቸው እያንዳንዳቸው እርምጃዎች ይሄ እርምጃ ለወደፊቱ እኔ ለወደፊቱ መሐመድ ወይ ደግሞ ወደፊት ህብረተሰብ ውስጥ ለሚወጣው መሐመድ ምን እንጨምርለታል ወይ ደግሞ ምን እንቀንስለታል የሚለው እያሰብን መሆን አለበት ብዬ አምናለሁ። ሲቀጥል እያንዳንዱ ሙስሊም ተማሪ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ከገባ በኋላ በዚህ በጣም ፕሪሺየስ በሆነ ታይም በጣም ውድ ጊዜ በጣም ውድ ነው። ምናልባት ግቢ ባለንበት ሰዓት አለ እኔ ግቢ ከነበርኩበት ሰዓት አሁን ነው በደንብ እየገባኝ ያለው ታይም ምን ያህል ውድ እንደሆነ ማለት ነው። ለዛ ነው አሁን ይህንን ነገር ማንሳት የፈለጉት። አሁን እናንተ እዚህ ጋር ግቢ ውስጥ ያለው ሰዓት በጣም ትርፍ ሰዓት በጣም ብዙ ሰዓት እንዳላቸው ነው። ለዛ ነው እና ይህን በዚህ ውድ በሆነ ጊዜ 3 እና 4 እና 5 ዓመት አደራችሁን እንዳይባክንባችሁ አደራችሁ ማለት የመጣንበትን ዓላማ ቤተሰባችንን ጥለን ሀገራችንን ረዥም ኪሎ ሜትር ተጉዘን ምናልባት ትምህርት ቤት ባንመጣና እዛው ሀገራችን ብንቀመጥ ብዙ ነገር ማትረፍ የምንችልበትን ነገር ሙሉ ለሙሉ ትተን ነው እዚህ የምንመጣው። ሁሉ ነገራችንን ትተን ያንን ነገር ልክ የመጨረሻው ዓመት ላይ ትዝ እንዲለን እንዳይሆን ማለት ልክ ስንመረቅ 5 ዓመት አሳልፌያለሁ እንዴ እዚህ 3 ዓመት አሳልፌያለሁ እንዴ የምንል ሳይሆን እያንዳንዱ ሰዓታችን ከገባን ከመጀመሪያው ሴሚስተር ጀምሮ ይህንን ጊዜ መጠቀም አለብን የሚለውን ነገር እያስታወስን መሄድ አለብን ብዬ አስባለሁ። ለማሳጠር ያክል የመጀመሪያው ለተጠየቁት ጥያቄ የመጀመሪያው ሴሚስተር አንድ ሙስሊም ምን አይነት እርምጃዎችን ቢወስድ የበለጠ ሌሎችን ሴሚስተሮች ተጠቃሚ ይሆናል ለሚለው ትልቁ ፖይንት ላነሳላችሁ የምፈልገው ጓደኛ መረጣ ላይ የመጀመሪያ ሴሚስተር ላይ ሁሉም ነገር ለኛ ብርቅ ነው። ሁሉም ነገር በተለይ የሆነ የተለየ ነገር ካለን የተለየ ስነ ምግባር ካለን እንደ ሙስሊም የምናንጸባርቃቸው ሻዕሮች ካሉ ሁሉም ሰው ይፈልገናል፣ ሁሉም ነገር ይፈልገናል። በዚህ ጊዜ የመጀመሪያው ሴሚስተር ላይ ጓደኛ አመራረት ላይ ጠንቃቃ ከሆነ የምንውላቸው ሰዎችን መምረጥ ከቻለን በኢዝኒላህ የሚቀጥሉትን ሌሎችን ሴሚስተሮች ሴፍ እንሆናለን ብዬ አምናለሁ። ለምን ብዙ አይነት ነገሮችን ንያ አድርገው የሚመጡ ግቢ ውስጥ ብዙ አይነት ሰዎች ስላሉ እኛ ንያ እንደ ሙስሊም ንያችን ሰፊ ነው። መነካካት አንፈልግም። ኡስታዞቹ ነግረውናል። ትላልቅ ንያዎች ነው ሊኖሩን የሚገባው። ለእኛ ንያ ይዞ የገባ ሰው ንያው እንዳይሰናከልበት እያንዳንዱ እርምጃው ወደፊት መጠንቀቅ አለበት ብዬ አስባለሁ። ከነኚህ የሚያሰናክሉት ነገሮች ውስጥ አንዱና ዋነኛው ደግሞ አብረን የምንውላቸው ሰዎችና የምናሳልፈው ጊዜ መምረጥ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ጓደኛ ከመረጥን ጓደኛችን ሁሌ ወደ በተለይ ደግሞ ሲኒየር ጓደኛ ብናገኝ ጀምዓ በጣም የሚቀርብ መስጂድ የሚመላለስ ሰላት የማያሳልፍ ጓደኛ ሲኒየር ጓደኛ ብናገኝ የመጀመሪያ ሴሚስተራችንም ከውጤትም ከምንም አንጻር አሪፍ ይሆናል። ሲቀጥል ደግሞ ሌሎቹን ሴሚስተሮች የሚመጡትን ሴሚስተሮች ያው ይታወቃል። የመጀመሪያ ሴሚስተር ሁሉም ሰው ቸኩሎ በጣም ያጠናል። እኛም የመጀመሪያ ሴሚስተራችን ግሬዳችን በጣም አሪፍ ነው። ግን ያ ማለት የመጀመሪያ ሴሚስተርህን የሆነ በጣም የሚቸክል ወይዘር ሙስሊም ያልሆነ ሰው ሊሆን ይችላል። የመጀመሪያ ሴሚስተርን ለማሳመር ብለህ ያንን ብቻ አይተህም ከተራመድ በዛው የመጀመሪያ ሴሚስተር ላይ ውጤት ተስተካከለ ብለህ በዛው አብረሃውን ልጠፋ ትችላለህ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ሴሚስተር ላይ መወሰድ ካለባቸው እርምጃዎች ሁሉ አንደኛና ዋነኛ ብዬ የማስበው ፊት ለፊታችን ብዙ አይነት ኦፕሽኖች ይመጣሉ። ከእነኛ ኦፕሽኖች ውስጥ ምንመርጠው መጠንቀቅ፣ አብረን የምንለውን መጠንቀቅ እና በጣም ሙስሊም በጣም ወደ መስጂድ የሚያበዛና ለእኛ ሞዴል ሊሆናል ብለን ልናስበው የምንችለውን ሰው ብንቀርብና ጊዜያችንን ከዛ ሰው ጋር ማሳለፍ ቢቻል የተሻለ ኤክስፔሪንስ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። አላሁ አክበር Ustaz Muhyiddin barataan tokko
تقولي يا رجالي هذا ودي أكا هبنو أكا كجوجة يرو كامباتي يرو جالس براتيسينو هريا لين تهي نموني سبورسان وانا تتبورسان أكيد أكيد تيجي بركانا وان براسا كديمته كمتي كمو خلت كيه بچو كمجا جبتسو كمجا وان براسا كتكون كمجو جلالي نما برفاقه أجمالا تمجرا كبرامو تتاكي موفيدي تنبوة جراجي برچو نبي أساك تفيريمو واي برنو تنبوة تتكو كيرلس تهي براسا أحياء تجرا براسا كنمو دواجي تتكويتي كيرلس أحيفان بداني جاب حتى تاو كتابو كيفان نايسا كمانا تكو كديبسا كما براسيمو بيسو مرن يوكيمو توانو ماتي جرابه ufumma waan itti dhagahamtuuf jecha inni lubbuun isaa jala kan deemutu jira akkuma dhufe jechuudha. Kanaaf barataan kun yeroo kaampaasii yeroo jalqabaatiif seene kam filachuu qaba? Maal filachuu qaba? Yoo kamiin deeme milkaa'ina haqallee milkaa'uu danda'a, kan borullee milkaa'uu danda'a waan jedhu irratti inshaallah yaada nuuf kennitan. namni waan uumameef beeku sanirratti jiraata jecha ilaaliin yookaan kaayyoon addunyaa kanarratti kaasu kaayyoo isa waliin kan wal qabus ta'uu qaba yookaan mootu sarkiliin isaa kan irratti naanna'u kaayyoo rabbiin addunyaa kanarratti isa umii ta'uu qaba jedhanii akka wal gaafatu jecha namni waan san hundeedha hubatee hin jedhu bakka fedhe haa deemu yuunivarsiitii kana dhufe biyya biraa deeme bakka fedhe haa deemu waan gochuu qabu sirriitti hubatee jedhee ni yaada. Gaaficha ispeesifaayi godhee deebisuudhaaf kun jalqaba namni wayita yuunivarsiitii dhufu nullee keessa dabarre waan ta'eef this is first impression. First impression maal as jedhe waan hundaa keessattuu jecha wayita jalqaba as dhufu wanti inni godhu turtii isaa yuunivarsiitii kana osoo hin taane turtii isaa duniyaa kanarra jirtu hundaa'u define godhe jedhetti ni yaada. Especially waggaan jalqabaa jecha. Inni jalqabaadhaan scanning stage jedhetti ni yaada. Especially semestara jalqabaa irratti environmentii isaa scan gochuu qaba. Tolcheetni scan gochuu qaba. Akkuma reefu jedhee kaayyoo isaanii beekaa kanaan hin malee dhufuu qaba jedhee ni yaadu. Wayita dhufuuyyuu pilaanii mataa ofii qaba. Eega dhufeetti ni jedhee booda akkaataa pilaanii qabatee dhufe sana qabatamaan lafatti jijjiiruu isa dandeessisu environmentii addaa keessa dhufe waan ta'eef environmentiin an keessa dhufe kuni maal fakkaataa dallas ta'e jama'as ta'e bakka hundaa'u jecha askaan gochuu qaba jedheetti ni yaada. Murtiin hunda duraa'u scanning the environment matters jedheetti ni yaada. Askaan gochuu qaba ogguun jedhu tasgabbaa'uu qabaa jechuudha. Akka jabbii foonaa keessatti yeroo dheeraaf danseetti gadhiifamtee ta'uu qabu. Gadhiifamee jira. Maatii kiyya bira hin jiru. Waggaa hedduuf maatii kiyya waliin ture. Amma yuunivarsiitii dhufee jira. Namni na ilaalu hin jiru. Kanaaf akka fedhen ta'ee oga jedhu taate isa baasamu isan baasu abbatu beeku. So wayita dhufu faamilii biraa fudhatee jira. Of course. To'annoo rabbi jalaa garuu fagaachuu hin danda'u. Muraaqabaa rabbi jalaa fagaachuu hin danda'u. Namni kaayyoo qabu qotu maatii isaa bira waan jiru qofaaf himi. Bakka fedhee yoo deeme waan gochuu qabanii beeka waan ta'eef akka jabbii foonaadhaa gadhiifamtee walii gadi utaaluu hin qabu. Jabbiin yeroo dheeraaf foonaa keessatti jabbiin hin jetti gaafa gadhiifamte waan hedduu balleessiti.
jecha utaalchoo kana keessa wantoonni badawwaan hedduutu jira. Kanaaf tasgabbii cimaatu isa barbaachisaa jedheetiniin amanaa. Inni biraa it is a planning stage jedheetiniin amanaa. Stage of achievement at the same time a stage of planning for the rest of his stay in the campus. Ni beekta hundi keessanuu namni seemistara jalqabaa irratti qabxii gaarii galmeesse abdii qaba. Seemistaroota san booda dhufaniif abdii qaba. Qabxii isaa san eegsisuudhaaf abdii qaba jecha. At the same time garuu plan gochuu qaba. Seemistara jalqabaa san irratti waan iskaan ta'e tasgabbaa'ee waan xiinxale waan laale hunda isaatu laalee even sochiilee jamaa keessatti sochiilee jamaa keessatti godhamaniif sochii gochuudhaaf ariifachuun qabu jedhee ni amana. Dura tasgabbaa'uutu irra jiraata jechuudha. Tasgabbaa'ee adeemsan suuta sochiilee jamaa keessa jiranillee sirriitti hubatee akkaataa kamiyyuu involve godhee successful ta'uu danda'a. Turtii yuunivarsiitii keessa jechaadha. Akkaataa kamiin successful ta'a kan jedhu ilaaltu irra jiraata jedhee ni amana. Kan